Tim ka ba feel ka Northeast United kaya pun tu saya ke Mumbai. Ni ke jing snow juki ka ba. Akum kene ke Filipan baka ese kan mana po kajala ka ba yi ke jing. Matan tingkat puru ya ka state ni kawe jadi top league tadi kan wan ni pun buat kejala ke jongi tolong tingkat puru bahkan kendai bukan history mah lagi baru di BI football kejala ba saya ni pun pakai semua Kai ke jing snow juki simet lakum la sa ke sin ba. Ko fina kun na kare anu kan ba ba na persan jong kajala ba lai ku bai ti ba lai dun bata aslam hato kan dan ka pressure yi simet ru ba fin gila ka la sa si. aku player di orang di mana rumah kaji ini Rusia takkan baik akan bukan kalian pilih lah ni akan bukan itu sudah ada ya kan di lalong balapun kre buat kermen bahkan ya di jemput kre ini bahkan pemain puas kan Kum no finyo yu Mumbai la sa ke si ai ya jing. Mumbai le ulong tim ba selain dari tim buat uno tim ISL tim atau mereka song ada Jinjo ikan bakuno ka match kuno ki ko di tangga tahi batam Mumbai ka dekat tim ka bakal ni along pala kre saya kre bahasa Kumu play over din nagani kajala atau fi kumu play fi ihun ne mi nagani kijing long juman kijing pun kala dori nagani ke stadium ko ba fi kasan dori ke long ren yang kijing fi banila kai football. kum wala ide ka kejuran ka men kani ngai i baka ka stadium ka alam ka ba biang ba kala alam babit ba banyen video bat ki don ki wai art ki stadium apa ya kun ko aisal kalang la kani kala biang ba na biang pala To kay stang gawai kelas kijing kay ka kubor ko ba fi don man asin lagi pat ba nakam ta nagani kijing kon ko ba fin don man talang la size. Kami tangkap pala syai ba kini ki lai tali kijing yakun jongi bangak kepat bat nga kermen do ki pajba kin wan ban ai kijing support yangi jingkersan yangi ni dan kam yang jingkersan nama ba mentang ding kasa stang sa kan san review game jongi bangin jo ban ya rung syaka playoff tek lembaga jingkersan jongi bat bagin ai extra boost yangi makiong te bangin jo banjo hej iso jinjob bangin ang hiu shalor ka table bangin koi syaka playoff